Байыш ака белиге чыгып бүгүн тоюна келдик кызматка. Салам алейкум. Рахмат. Жакшы, өзүң кандайсың? Жакшы, рахмат. Аз баштайлы. Эржан. Манас. Байыш ака келди бүгүн. Kimga so'tdim deb Olti ola, birde öre. Tak, bu. Ezgisi Ayşe Kumar bir yastıkta çaçılara karşı. Oğul kızların tatlı atası olup cüremektedir. Sizden çıkıyor, biraz sizden paylaşın. Halkalar var, vardı sonun tatlı kayıp. Altı pakay kostümlerini giyip, sizdeki rozовый son gelip tıpay köstübesin başlarken, buna sizde kutluk taşıp karaklatçın salda ne degen adamlar oturada, men degen adamlar oturada, vardığınızda görüntüleri baylar oturada. Ebi hurmatlı mehmanlar, hazır olsun, ушул Ақтоюзду салтанаттуу түрдө өкүл апасы 29-нчы өкүл апасы Динара Акулова. Дикулечка. Динара Акулова. Ради ностальгия Асар. Allah yemeğini çaldım ben. Narından iyi mi deriz? Bir olsun duruyor. Şaşıptay gelip. Yok güzeller. Narından. Yok ay. Bunlar öpüp menden burun ketken geçe oldu. Bunlar başlıca konuk. Bayış oğlu tanıdınız mı? Lütfen olarak da bir tanıdınız mı? Ona da sen Allah'ın döküm kaldı. Rahmet olsun. Canlı. Gel bakayım. Ben bırak degan sözünü biz kollanmayı saldım. Ay çatır kapı. Çatakta ben mi diyeceğim? O şimdi olmaz mı? Fotoğrafları. O şu elbise toy olsun, sen akşam toy. Артыңардан тойлар уланып кеткен болсын, бактылуу болгула, уул кыздардын тоюна келгенде буйруган болсун, жугуштуу болсун да тойлор. Анан өнөрлүү кошуналар шеринге сиздер биз уюшуп алганбыз. Ал жакта Кудай таалам кош болгон, бири-бирибизди жакшы бар. Алишер Толтаев келбей калды. Баарыбыздарга терең ыраазычылык билдире жаткан Байекем Байыш Момунов бүгүн 50 жашка чыгып отурат. Мына кечээ биздин байкебиз Ибрагим байкебиз тамашалап, Байыш сенин сүннөттөрүң эң башта калат дедилер. Мен дагы түшүнбөй чындап ишенип атырмын. Бирок абдан жакшы дата болуп атат бул. Алла таалам ушундай акеме, жеңеме ушул өмүр берсин. Ар бириңиздер ушундай жакшы тойлорду өткөрүңүздөр. Адам чогулуп сел болот, адам чогулуп эл болот деп коет. Мына бүгүн колдон келишинче ушул байкеме жакшы батаңыздарды берип, жакшы калың тилектерди айтып, ушул алдыңыздарга коюлган тамак аштан жеп, тартынбай оюн күлкүлөргө биз менен чогуу аралашып, тойдун аягына чейин жакшы отуруп бериңиздерди суранабыз. Ошондой эле Байыш акебиз буюрса, дагы ушул 50дөн дагы бирди жашасаңыз, буюрса 100 жаш деген ырда чыгаралы. Кудай буюрса, мен ушул ден соолук эле Алла таалам ден соолук берип Oyun ötközmüşsünüz.
Serkan canınız ile uçtu. Siz ile veresiniz hiç. Allah'tan hiçbirine çıkmayınız hiç. İşte biz oynattı o çapıları. Rahmat canım benim, değil mi? Vay şey. Nasıl Mehmet Kuluf kolçam var, $100 verelim. Bundan gel. Konkurska. Söz görüyorum. Hadi aha. Ben gençler, ben Allah'ın yetiştiriyorum. Ben bu dünyada en baktılı erkeklerden biri. Ankeni, kança yıl burun sana jolugуп, birbirimizдің жүрегімізге от жанып, сүйін жаналып, мына ошондан бери Құдайым берген белегімсің, Құдайым берген аманатымсың, балдарымдың енесісің. Мен işlerim Құдайым бұйырса өгөз ақыретте дағы, ушинтип бири-бирибизди сүйгөн, менин сүйгөн жубайым болсун деп. Бейишке барганда Гурияларды карабай сенени карайм. Мени сүйгөнүм. Gulyalardı karabay deydi. Vahşi işe yok sizge. İlgerki adımdardın sözü var. Bu düýne bir geremet burаңdagan, baktaysaň başga da öle jiýalbagan, bir günde 1001 pele görseň bäri bir ümit düşpe bir Allah'dan dep. Мына әлемге керек ауа, керек күз, аттың шіркін, біз жай ғана терекпіз. Мені біреу сүйсе деймін жай ғана, мені біреу сүйсе деймін себепсіз. Сүйсе демем күңір қысық қалпыңмен, салыштырмай кауғар күміс алтынмен, сүп-суық деп ойлайды екен оны да, тым сезімтал жұбай болар қар киммен. Сүймесе екен, ұнаған соң кескенім, жаңа көңіл көтерген соң кешқұрым, сүймесе екен қалмаған соң ешкеме, сүймесе екен қажытқанда ескі мұң. Күнегерде не болады күлмесе, бәрімізде жан қалмайды күндесе, түнгі ғашық адамдарға таң қалма, түнді неге сүйетінің білмесе. Көтередім күз болып ұшып дерексіз, кете алмадым жан секілді керексіз, мен біреуді сүйсем екен жай. Koptosu deme, bayşidim. Eylül degene bile Eylül degen. Qanday taqdirot atıyorsa.